Anya laki din! Nabartag ka manen, Manong Amancio. Sa dino tinagapwam. Sa dilo kumabal. Ida-ili man na. Inaldaw samot nga agpaili ka. Naimbag man, tada kwartagas gastusam. Wah! Anda! Sakpay di ko naman. Imbis nga idulin mo ti kwartam, tapno ada igatang mo iti masapsapul mo. Saan mo taarak mo ti pangpangrunam? No si bibiyag pa iti asawam, sigurado a pagsasawan na kadayjay. Basta talaga ti biyag kamsak. Masapul kang indoy tayo ba? Oras ang paminsa. Ang lalaki din Sobramat nga minday ta panagin enjoy mo. Tay kunada nga rod, lahat ng sobra masama. Saan samot nga amo ti anak mo ti kastangar aramidem? Wah! Saan lalaki din kabagis? Amok na naramidak. Ha! Saan na masapol ang mabuwan nito? Wah! Ha! Awanan sa ibagam. Mapalilan sa gawin. Ha? Kapitayo pa, Auntie Cecil. Agyaman naklaunay, edo ka anakan. Anya nga minan ti gagaram, Auntie. Imayak, tanapatag ti ibagakan ka. Amom ka de, ti araramidan ni tatang mo. Ha? Apay ni tatang, Auntie? Inaldaw amabartag. Jak amo, no sa dino ti pangalalaan na iti kwarta nga igatgatang na iti arak. Anya laki din ni tatang. Inton kwan, ibaga naman nga danasakit iti bagina. Day tangarod kaanakan. Mapan mo bisitaan ni tatang mo tabagbagaam. No siyak akabsat na, di nak matipangag. Masapul siguro a pagsasawam sa agnakam. Tatang, umayak man. Ano ti gagaram? Nadamag ko nga, barbartek kayo ka no, isong imayak. O sino mo din nakadamagamit iti ta? Ni Auntie Cecil Oh, ang lalaki din ni Cecil. Indaro na pala ang ka. Kitnamnamin sa laang mo dayjay. Napagbalinan niyo pa ilang nga ulbod ni Auntie. Pangasiyo tatang. Nawan ti daddo mga ramidin niyo. Maturog kay gidi. Sana tila papapanan niyo. Sana gaputawan ni nanang amang bagbaga kada kayo. Kitagsubli kayo manan iti sigod a bisyo yaw. Anya laki din. Ada ka maggayo man lakay. Kasangsangpit ko laang bakit? Kat, kumusta mo't ni tatang ijay? Nagsuker nga raw, bakit? Nakitak ti ado abuti ti arak iti balay. Sa bali pa'y manan ti arak iti inuman. Ay, ang nangalaan na nga iti kwarta gasgastusan na. Ay, hindi ta ti jakam mo bakit? Di namot nga raw ibaga. Una yan ni tatang. Di na panunutin si salunat kin masakbayan na. Jakam mo na niya ti adday iti kapanunutan ni tatang. Jakam mo na niya ti adday iti panunot ni tatang. Saan na mabagbagaan? Bakit? Cecil, ading ko. Cecil, umayak ba? Anong Amancio? Nan ano ka? Anya ta nakasako, abi nagkat mo? Ay, mabalin ti makipakan. Na, apay, awanan ti bagas mo. Naibos nga rutan. At datiin na po'y, isuna laeng nateng ti sida. Awan na ba? Ay, anya kalakit din manong. Si kalangarudan ti makipangan, agpili ka pa'y laeng iti sidaam. Mala, mangidasar ka makarod iti kanak. Mabisina launay ka. Sa dino ti papanamaya, badom samet ta nakasako abi nagkatmaw. Mapanak iti ayan ti anak ko kabagis. Pinapanaw na kami nun ti nang ilakwak iti dagak ang balaybe. Anyat ko nam. Inlakom ti dagaken balay a pagnanaedam. Huwag, kabagis. Ay nagloko kan. Isumat lagayam nga adu ti kwartam. Naibos nga ro ti bayad na kabagis. Ay,
Ay, talaga di kag pampanunot, Manong. Asino tinangibagakan ka nga ilakom tinakay saadan ti kalapaw mau. Puuna yan ti kasta. Anya tayo sa ako yo tatang. Dagiti kaus ko, anak ko. Sa dino ti papanan nyo aya. Ay, kwa? Ay, mabaling ka diti, makipagdag dito yung balayo, anak ko. Apay ti kalapaw yung ay. Awanan, sabalin ti making kukoy ti kalabaw. Agraman daga, anak ka isaadan na. Anya? Ay, di kay maawatan tatang. Inlako ko, anak ko. Ha? Anya laki din tatang. Apay nga inla ko yung ti kakaisuna adagayong ay. Di yung pa'y mo't impakpakamo kada kami. Ayan tinaglakwan yung ay. Awanan di tayo subyan tinapalabas, anak ko. Sambod lang na may suble. Wen angam san mo't anasaya at ti kasta nga inaramid yo. Ayan nga ti bayad na. Naibus nga rutan. No kasta, bisyaw tinangigastusan nyo, itinaglakwan nyo. Nailaw anak lang, anak ko. Anyangan. Ay, mabaling ko ti agnad dito yung balayaw. Ay, kasaritak ko muna ti asawak tatang. Saan ang mabalin na siya klaang tagdesisyon? Anya tar aramidin ni tatang dito'y balay. Kun anya di nakasako a binagkat na. Bado na dagi jay bakit? Anya? Inla ko na mong aminan ti balay kundagana. Kaano pa'y? Hindi na palabas at tawon pa'y siguro ah. Iso akayat na ti agnag dito'y balay. Tawanan kwartana. Ay, naglukon ni tatang. Kahit, anya ngay bakit? Okay lang ka di king kang agnag ni tatang dito'y balay? Ay, katwanan Awan mo't sa bali apapanan na. Tagmay-may sakamot nga anak da iti day dinanang. Ni, anya tar aramidin nyo dito yung kusina, tatang. Gadi mang angot ko. Ha? Ay, tay inlutok a pangaldawan tayo, tatang. Sinigang nga babon. Gusto ka na. Wen, numabisin kayo, mangala kayo laang iti plato yu, tamangan kayo. Huwag man nga raw. Mabasi ng launa yun. Addain na po'y iti lamisaan. Ang yaman ang launa yun. Sige, panawan kayo pa'y. Saan pa'y ngamin anal Pastor Aramidak ijerwar? Da kayo matan ti makaamu-amangan. Itlog man, Mari Carla. An-anwam ti itlog, Mare? Isulaangan ati si daan mi kadagiti ubing, Mari. Kat ti karni aginatang mo nga itay. Ay, hawanan, Mari. Kinuntrata damutin. Kinontrata? Diyak maawatan ti kahit mo asawan, Mare. Inibos ti rawet akatubangak, Mare. Anya? Nabaulan na nga inibus ti may sa kilo a karnit baboy? Un, Mare. Awan matan ti karni amakitak. Sa baulaangan tinagbati iti kasirola. Ay, oo na yan. Rawat mat gayam ti katugangan, Mare. Un nga rod, Mare. Sa anak mat nga imot iti panagkunak. Ngam nalabos matan ti kasdi nga inaramid na. Sige, Mare, mangtad ka mang di iti itlog dita. Isupay laang ati anusan mi asidaang. Anya ngay nga rod. Anya laki din. Kumusta matan tibiyag mo dito'y Manong Amancio? Ay, mayat sa kabagay. Lumukluk magkabayan. Wala. Kasar talaga nun naimas sa kanayon ti sila. Naimas mapiman, ti luto, ti manugang ko. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta. Ay wan gayam, adati inyag ko anateng kan prutas. Kwartangay. Awan itid mo. Naa,
An-anwam ti kwarta, kat saan kamat nga gasgastos ditoy. Usto nga minan ti bisyo, kabagis. Day ta bisyo, tinakay sagmakam. Isong agnakam ka kumamatan. Kano adda mabalin mo apagtrabahuan dita. Agtrabaho ka, tapno matulungan ti pamilya ti putot mo. Mangantayon, Risa, bakit? Ay, pam nagitiubing dita. Wala kay, mabit lang. Ay, sus. Anya laki din. Awan mo tinte adobo asi dami ko ma. Tatang! Tatang! Apa ka na? Umay kayo mampay dito eh. Oh, anya na igay. Anya tiba kam edaw. Ayan nga iti adobo asi datayo. Nay, unak laki din nun nangang kayaw. Apay, sindayo amin. Kamu ka nangang kayaw. Anya laki din ni tatang. Huh? Tunggal da kayo ti umununa amangan. Maibusan mo tin ti kabalayaw. Sorry ay. Diyan mo nga minambo saan kayo panangat. Mabisina ko na yung ngamin. So, basta nanganak lata. Diyan na nakita kasi da. Unayin ni tatang. Agasem nga dyan. Nabailan na nga inibus ti adobo. Bakit? Kano idi pa'y akas na ti aramid ni tatang lakay. Talaga arawit. Saan laang anam na minsan nga inaramid na ti kasta. Ay, yakamon. Diyak mabilang no namin ano nga inaramid na ti kasta. No daduma, uray ilimeng ko, mabirukan na latamit. Sa anak nga imot, ngam sobra mo ngaminan ti kasjay. Di na amo nga ibatyan ti kabalay na. Dayta ti jakkayat ken tatang kahit. Kasaritam ipalawag mo anasaya at kenkwana. No daduma, mabainak mo't ngaminan amang ibaga kenkwana. Ta amangan no panunutin na nga imuta. Kitain nyo man enta si datayo, tatang. Ah, Amangan ko nak, no kontratahin nyo man ay. Saan kami payanangan? apay akas tamot ti bagbagam sa kaedo. Kaslasandak mo nga aman no kastalag. O no, nasakit sinakam mo. Talibre ti panagnaid kan makan ko dito balayo. Saan nakasta tatang? Tikayat ko laang, kat ibat yan na kami mo iti sidaan mi Kanayo mo ngamin umununa kayo amangan. Kung ibusin nyo mo ti masida. Saan ako namangan? Kung kayo tayo lutayo. Anya? Nakaimot kayo launay. Nay, sa dino ti papanan nyo tatang. Insa ko yung mutin, nagitigamit nyo. Pumanaw ako nito na ito ang lugar. Anya laki din ayan ni tatang. Saan ka mga rabrabak? Talaga pumanaw ako. Saan ko ngay pilit ti bagik dito? Sa dino nga rin ti papanan nyo nga ay. Makamuditan. Ay di kaya aramid man tatang. Awan ti imbagami, pumanaw kayo. Awan ngam nasakit mo ti kasda parang sasaw kanya. Pinalagipan kayo laeng, tapno intun sumaruno. Kit amuyo ter aramidin nyo, tatang. Wow! Oran na pa si bagbagam dita. Pumanaw ak lata. Pero yun! Anya? Limabas ti katugangam itay mare. Adamot imot na anak kasako. Sa dino nga iti papanan na. Pimanaw, tagimura mare. Anya kumati makagapo agimura. Kinasarita lang nila kay kung may papan iti si dami. Isumot tigimuraan na. Anya nga iti ko na nila kay mo. Diyukot ay aywan nila kay. Saan pa'y laang tapno maamiris na tibidot na mare. Nubaybayan mi ngamin, amangan no di na baliwan ti kasdi nga aramid na. Kasano mo ngamin, idi adda kwarta na, tilanap na panan na. Inla ko na tidaga ken kalapaw na. Saan nga amo ni Edo dayta? Sa ita, isopay lang ti kasta.
Sa bagay mo't kit di ah. Narigat mo't lang ti agul ulimak no daduma. Pag naunak pa man, ito'y balayo, kabagis. Apay nga da ka manen. Kunak man numayat ti biyag mo ijay ako nam. Kita limok magkapayan. Makapaupay na mga menu na duma. Anya tinakaupayam aya? Nakaimimot naman. Anya? Dahil katipod na. Ora ni Ido nga anak ko. Naakaran mo tani ti kinaimo. Awan matan ti prito abangos nga ingkabil ko dito'y lamisaan itay. Oh no! Ay, kabagais! Umay ka mampay! Apay ka di aya. Awanan ti adwa sa ludsod! Basta umay ka! Oh, turbo ka lang unay mo diti panaturog kabagis. Apay ka di aya. Asino tinangibagakan ka nga ibusam ti prito abangos? 5 apiraso dayjay! Saggay sa tayo kuma! Ay, ka. Sinda ko na. Sayang kami no, mabanglas. Naa, di na kang pinanunot mait. Anya ngayon ti si daan mi ita. Tiamok kami ka, nalpas kayo na langan. Anya lakit din ti kastamanong. Rawot kamat gayam. Amangan matno day ta kinarawot mo ti makangapaw. No apay ako nam nga imutan da ka ti manugang ken anak mo. Wah! Awan nagdumaan nyo si Dadya Arisa. Ay, saan mo't ngamin amabalen nga ibusam. Nagalas ti kasta. No sika ti umuna amangan, ibat chamot at ikabalay mo. Kano adda ti mabalin amay tulong mo kadakwada, aramidam, tapno maragsakan damatken ka. Nasayaat mo ito nagawit kayo ang tatang. Sa dino tinagkapan niyo. Iti ayan ng Team Cecil. Kahit anya nga iti plano yo ita. Agsubli akong dito balayo. Saan ang nasakit tinakam yo kada kaming agasawa, tatang? Sa anet. Anya ko matipagsakitan tinakam ko. Kat bidot kumot dayjay. Sigurado kayo, tatang. Wala. Nagpilis kayo nga ro din, tatang. Tamangan kayo. Nalpas kami nanangan itay. Mala, mangang kayo. Una yan, no kaano mat nga ado ti malabaan. Nadadaal pa'y lang mat ti washing machine. Ay, Aw. Ada ka di pare ko, Teresa. nadadaal sa mat ti washing machine, tatang. Di mat agtayakan. Kita akban. Ang mga numatarimaan ko ba? Ha? Amuyo ti mang tarimaan, tatang. Ipadas ko. Siyak mo lang, di mang tartarimaan ka na iti appliances, ba? Hindi si bibiyag pa, na dilanang yaw. At dati tools ni Edo ijay salas, tatang. Ang mga nukasapulan niyo. Wait, iruwan mo na ko. Good job kayo ita, tatang. Ha? Tinarimaan nyo kanumot ti washing machine kung nanibakit ka. One, pinagpraktisa kitay. Da kayo kanupay ti nagluto iti pangrabyan tayaw. Ay, wala. Napluan damot ti serbek, iti na ito abalay. Mabisin kayo ka day. Mangidasara ko niti kanin tayo. Nakaidasaran ti manugang yaw, tatang. Ay, ang gigitin tayo ko na mga na.
Abangan no mailawan man na tao, may musko di sida. Ang lalaki, dahil. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Kunak man no umay ka ita ijabang kag bakit? Saan pa ilaan lakay? Ha? Inton bigatan nga umay katulungan iji bangkag. Ada tinapatag-apagnak ita iji ili. Anyat mapan mo aramiden ijayaya. Nagadulaki din asaludsud mo ay Mario. Di kalata nga urayon no anyat isang put ko inton malang. Anya? Ala, ingkan iji bangkag. Anong usam asi kapay lang timapan. Jak pa'y makaumay. Sige. Inak nga rudan, lusing. Kapanam gay, Luseng. Nakasukat kamay. Mapanak ija ili nana. Mapan ko man pick upon ti order ko arelo kan bracelet. Ah, relo ken bracelet? Wan nana, in order ko iti gayam ko nga dayi Manila. Kasta ka day? Ay, nagpipintas day gijay arelo nana. Nginginaan arelo kan bracelet. Gumatang kay ito iti lakok Ay, katwa na. Lakit di ta magustuak ken ada kwartak. Adda nana, anya laki din. Kit ala iyag monto dito'y balay tagkitak no ada magustuak. Wan nana, yag konto inton bigat. Maala nga ron labsan kayo pa'y. Anya? Dayta tinapan mo innala ijay ili bakit? Wan lakay, relo, kan bracelet. Na? An-anon ngay dayta? Hay, kat isot ilutok akanan tayo, Mario. Salbag kide. Ilakok alangan man. Ay inayan ito. Anya? Damagampay langon, anwag. Alangan mat nga ilutok. Kasila saan ka ngagpampanunot? Ay, una yan lusing. Ala. Sapay la ko mga rod ta mailakom amin dayta. Kahit manungay ti impuunam iti dayta. Dakkel agatad ti impuunak iti daytoy alakok lakay. Nasurok at 30,000 ti inggatang ko iti daytoy. Nangina dagitoy alakok arelo ken bracelet. Nagnginamot tan. Nangina adita branded. Saan nga imitation akas lalako ti daduma? Local, iso analaka. Ala. Rugyam nga ruden ti agila ko tapno kumita kamait. Ket maisubli ti impuunam. Oh, anya nana. Ada ka din tinapili yung arelo kan bracelet? Daytoy laeng rilaw tigatangag, Luseng. Dayta ka di black. Wine, kamanungay daytoy. 1.5 lang dayta nana. 1.8 kuma, ngam gaputada kayo, iso nga ure 1.5 data na. Ay daapaw, nagngina si ka. Ang sa bagay, branded makidi Ay wun nana, branded amin alakok. Ti bracelet ngay nana, awan ka din napiliyaw. Ada nga mawampay makwartak. Iso nga uray daytoy rilupay laang. No adan tumanan itad dagiti anak kaw, sak tumanan gumatang. O sige nana. Mala, mabiit laang, taala at tibayad kaw. Ay na, mare. Pasensya ka. Awan pa talaga ti kwartang ita. Ha?
Sa nabali, tadupay mo day tarilo, ken bracelet, asaan mo analako. Gumatang aktulat ta ka din, ada kwartak. Awan pa talaga ita. Manupay lang amin tinalakok, manipod ginatang ko dagiti mare. Ay, nagrigat nga aglako. Nangina ti panangilakok, tanangina mo ti puunan na. Nairanamat ngamin nga awan kwartak ita. Ado ngamin tinagastusa ka dagi tinapalpalawas ngal daw mare. Uray, ipautang kulatan mare. Uray, inutam abayadan. Ha? Wan mare, no ada kwartam, uray, mangtad ka, inenot kas jay. Oh, sige, natay-tati ko na mare. Tay black man nga rutitad mo kanyak. O sige, mabait lang nga, talaok iti box. Uray agan ano ka kumare. Awan at talaga ti kwartak ko naktumet. Si kakit dimot kumare, italaang nga ilakwan ka, di ka pa'y gumatang mo. Ibagbagak ti pudno kumare. No adda kwartak, gumatang ka talaga. Ngam awan met nga rod. No kayat mo kumare, uray ipautang kulatakan ka. Ha? Wan mare, uray inut-inutom latan abayadan no ada kwartam. Sigurado ka? Wan man kumare, siya kunti mangibagbagaya. O sige. Ngam saan arilo ti alag, ah? Bracelet kanyak, mare. O sige, ayan na bracelet ti kayat mo. Tay color pink man, mare. Ay wana, mayat dayjay mare, maibagay unay kan ka. Nagpintas nga usaran tunggal adapas kan nga atendaran. Nay, ang damot ti kabarbaro a bracelet mo bakay? Ay, wanla kay. Impautang ni Mari Lusing. Ha? Adupay nga mintila ko na. Saan pa yan nagatgatang? Diyak kumakayat nga agalat awan kwartak. Ngam na ko na namat nga ipautang na kanun. Kasta ka day. Ay, agan anad ka king kuha na bakay. Amumutin to ugali da di ako marim. Ha? Numaminsan mga minda di alusing. Kundi pa utang, ngaminton kuan, mapannakan to ichis-chismis kadagiti karuba. Padasan na ah. Sana siyak ti pagaramidan na itikas na. Durabag tingiwat na ko naktumat. Nagalas ti ugali da di ako marim bakay. Sana nakapapati dagiti bagbagana. Na yan ti kastoy, nagregat laki din ay ti agpautang. Ha? Taapay bakit? Anya man ang ti parikot mo? Dayjay man agurya, napanak iji balay da. Singsingirik ti utang na arilo. Kunakkan ko na nga uray inuton na ngam awam mo intad na. Anya? Makapasurot? Bakit? Idinapan ka nang isursur itilakom kadakwada. Sikan tinagkuna nga oray ipautang mo. Basta maksayan laeng tilakom. Iso nga ita nga awan pa'y pagbayad da. Saan ka kumamet nga agunget iti kasta? Ay basta! Makapungto takmat. Oray ko mamangtad dalang itilimag asot wano manong. Awam man. Diyak man amukin ka bakit? Panawan nakman dito si Kamaryo. Tama nga no si katipang ipapasak iti pungtot ko kunak tumag. Anya? May saka man. Awan lang nga rudon ti maitultulong mo. Nagadupay lang nga ibagbagam. Paraw! Imayak mare. Umayak ko magsingir iti utang mo arelo. Ha? Awan pa iti makalawas manipot inlakom ti relo kanyak. Ngamita, agsingsingir ka. Masapol ko nga men ti kwarta ita mare. Ay, pasensya ka, mare. Ngam awan pa maitid ko ita. Uray ko lang may inutak. Awan at talaga kwarta. Anya? Intun umay alawas. Barang ada masweldo. Magtedak to ko, mare. Ay! Uray tid kunto ti kagudwa. Lakit di ada masweldo, mare. Pakiuray mo latan. O sige, no day tati ko nam kumare. Day. Apay kaya
kasta tilagam luseng. Big takas la napudot ti ulom. Napodot at talaga nana. Salbag kiti dagita papautangan. Madurab kon sa idan. Anya, asino aya dagiti pinautangam? Ni Gurya, imutang kanyak iti relo. Napan ko sininger, awmat inted na binting anak kami suot awan. Anya, Dayjay mo't abakla, ultimo 5 anarayuma awan. Salbag at talaga ti amin a salbag. Marurodak man. anya, No amok la kumaan nagtitiwod dang agbayad iti utang. Jajak la kuman pinautangan dagiti awanan bain. Agraraman dang agrelo kan agbracelet iti nginginaan kat di da maggayam agbayad. magano awan kwartada, si kakit di mo. Makapapungtod da. Permiti babawik ang nagpautang. Ala, labsan kayo pa'y nana. Inak man dyan ni Glenda. Barang adamot maitad na iti utang na arelo. Anya laki din. Anya, uray sikawan mo't pagbayad mo, Mare. Ni, apay ngay ama kaungat kamatan mare. Oh, nayan ti kastoy. Nagapuak dyan ni Guria, awan intad na. Napanak man dyan ni Bakla, awan matla intad na. Sa ita, sika, awan mat itid mo? Ni, ti amok ngamin kat agsingir ka kalpasan ti mano alawas. Ngam ni, awan pa'y makalawas manipod impautang mo ti bracelet. Ada ka matan nga agsingsingir. Masapol ko ti kwarta ita kumare. Iso apa nga asim. Ure agpauna ka pa'y laeng. Ure limagasot no iso. Anya, ay na, pasensyakan kumare. Awan na talaga ti kwartak ita. Awan pa'y kinsinas. Awan pa'y sweldo. Unayan ay ti kastoy. Talaga akas taunay ti babawik ang nagpautang kada kayo. Nagtitiwod kayo mo't gayong agbayad. Anya? Rabiin kumare, imay kapay lang dito balay. Ay naku kumare. Imayak ta sa anak ama kaid na iti ipapan ni Lusing itay jabalay ni. Ha? Napanmot lang ijay? Wan mare. Ay na. Kasta unay apungtot na sa anak-anak kaitad iti advance ko iti impautang na bracelet. Aniya? Kat na may malay dito eh. Awan mo lang na itid ko. Tasaan mo nga rod apa nagsusweldo. Ay, naamok la kumakas dyan ti aramidan na. Diyak la kuman nangalala iti lako na. Iso tinangipilit, nga oray ipautang na. Sa ita, kas jay matan ti panagsasauna nga umay agsingir. Ay, naku naman kumare. Oray siya kat naklatak mo dito pa nagsasauna kanyak itay ka. Amutan tun inton sumaruno kumare. Oray ipilit na nga agalata iti lako na. Saan ta na mangalala? Kasla datapay kit din ti dakas. Anya lakit din. Kunak to magking ka ba kay? Ay, wan nga rod lakay. Lawlawan kon anangala iti bracelet ala ko na. No pa nagsusildo, bayada mo tinala ma-bracelet. Kahit saan kanto na mga alaman Ay sana na talaga lakay. Iti kaano man, saanan ang maulit pa'y. Kasta ti bagbaga ang ugali dahi aluseng. Kundi pa utang itila ko na. Ngam kalpasan ti manula ngal daw, pataksin na ka. Ay, una yun dahi jay alusing. Kaslasaan kami ngagkukumari, gapo iti kasjay nga ramid na. Adaya mga minti patag ti pa nagkukumari nung may papaniti kwarta. Kitawam may. Sa bagay matkit di ah. Iso bayadam to dahi jay, taustom. Ura ipili nan tumanan tila ko na. Saan mo nga ulitan ti mga ala. Nyalaki idig. Aniya? Kastagam ti may naimbaga dito nana? Ay na, Wayne. Agraraman kayo kano anang usar iti bracelet kas kadarilaw. Ngam awam magayang pagbayad yaw. Ukis tilayan na dahi babae. Ha? Kastagayam ha? Ay nako, iso tinang ipilpilit itila ako na. Sa ita, isupay tadaganas ng agsaw-sao iti kasta. Ay kasarita man day jalusing.
Tauray mayat ti panakilangin na kanyak. Saan ko ang kanunungan day dyan nga aramidin na. Mayadak tinalak arilo nana. Ngam isubliklat ta. Ha? Ngam sakbay ta ita. Ikak man pa iti pagnakman na. Anya? Aramidin na laki din di tao kasla na naklang di kalman. Oho! No ti panagkunana kat saan ko tutupan. Ay! Nagbidot! Nasing petak launa yan no pepeaklat ta kas jay! Oh my God, kumari. Tanda pa pananta. Darasam. Ha? Papananta? Mapantaman ijayan da alusing. Anya? Agasam man ta na panagayim impagbagay ijayan ni nana mo na. Nga agraraman ta kanong amin. Amadan itirilo kas kada bracelet. Ngam awan magkampagbayad ta just. Anya? Tada tapay tinagbalin nga agraraman ita? Wan kumari. No asino pa'y tinangipilpilit itila ako na. Isupay ti sao nga sao. Ay, saan nga agbaling kanyak na kita? Ay, anya lakit din ni Lusing aya? Nalabas tayo dyan ugali na. Dagijay ti tatao rumbang nga ikan iti pagnakman. Ay, alaman ko, Mare. Intaman ni Jabalayda. Oh my God! Makapaborat ti dara ti awanan bain. Oh, da kayo madgayam, Mare. Wen, Mare. Wen, da kami nga rod, mare. Hala, at titibayad ko itirilo nga impilit mo kanya. Ha? Ngam uray bayadak, isubliklatan. Ngam sakbay na, tungpaan ko pa akastoy. Anay ko! Apay nga tinungpalag matatan! Pagka, Awanan ka nga minitibain. Layta ti rumbang kan ka, Lusing. Anya? sikat tinang ipilpilit itilakom arilo, nga uray ipautang mo. Inutin miya bayadan, sa ita, agkakadagas mo ti mapan mo ibagbagay ti karuba, nga agraraman kami, kas karanya dita. Kumari. Urayam lang nga makasweldo ak. Bayadak ti bracelet. Ngam isublik matlakan ka. Tapno saan mo nga ibagbaga nga agraramanak. Salbag ka. Saan kumamat akas ta, kumari? Kas kala nakakaasya makisarsarita. Ngam no nakatalikutin ti tao. Ado sasawam. Nagmayat adaitan da tangiwat mo tap na mom. Anya? Pangasim ha. Kasaan kan nga parparang kanya. Burakit di tarupa. Kunakto man. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Ay, makapabwisit at talaga ti kastoy. Saan ko ang maawagan ti gayam ko? San ka kumamot nga umanong kita kasta bakal? Ang mga no isimsimpada pa ilaang nagiti natumba apos ti kuryente. Isimsim pa pala nga ibagbagamot. Idi pa'y kalman nga wan kuryente. Kat mawatam kumamot, ah? Delikado mo ti trabaho digiti lineman ka. Sana basta-basta. Delikado manan nga ibagbagamot. Kat mabaybayadan damot. Nagdakkel ti baybayadan tayo iti kuryente ngam kastoy latan. Kas itin ako na, mawatam kuma. Anya nga tano i-post ko iti Facebook dagita nagbubontog ti trabaho da alignment. Asos, Berta, agar aramid ka man, hindi dyan magusto na ko na ako. Anya laki, hindi na natin bagag ko. Ay, talagang awan pa'y laang kuryente ita. Aglaba ak man langan. Handwash. Ay, salbagkit di ti kastoy. Oh, kumare. Nagsapa ka mo nga aglablaba. Kasla, saan ka nga apektado iti brownout, ah? Anya saan nga ibagbagamot po rin? Apektadong apektado.
Mabisbisit ak nga rodin. Ura siya nga rod, kumare. Apektado ak mo ta. Ngumkun kunada mo't nga isimsimpa ka nun dagiti linemen. Isimsim pa nga. Nagbubuntog na nga gargaraw nga. Nakitam ka de, dagiti post ko iti Facebook. Nako, kumare. Wan nakita. Nalabos ka mo't. Pagsasawam mo tin dagiti linemen. Kasanumat nga min. Makabwisit da. Manumat nga aldaw, dahi ti a brown out. Si kakit di mo't. Aywan gayam. Nakitak iti post mo akasla problemado ka unay asaan mo ang makontak ti gayem mo nga ibagbagam. Asino ay aday jay? Kwa. Ay, basta. Lipata mo, no anya ti in-post ko, mare. Kumare. Kasla hagad ka ita, Stress kan samatan ka po iti brown out. Ay, naku nampay. Ma-stress ka talagan. Jack lakit di ka bailan ti kastoy. Naku, kumare. Awatim ka dilatan. Amo matanda na riga ti trabaho dagiti lineman. Sana just ti trabaho da, you know? Kasanumat nga min. Nagbayagan da ito'y a brown out. Saan ko na maawagan ni... Ni? Asino? Ituloy mo anya lagi din. Saan mo ang maawagan ti lineman mo? Kasta ka di? Si kakit di mat. Awan lineman ko. Ti kayat ko asawan, jak maawagan ti gayem ko nga da iti sa bali a lugar. Aha! Ti ko naman di. Kasta una apong dod mo, gaputa saan mo ang maawagan ti number Tom. Kasjela day ta? Oy, kumare. Ang mga nadamakangagkin ka Narigatan. Danag mo na ya. Awan ti agdang-dangag. Iso nga minimon. Dahito brown out ti magagapo no abay asaan kayo nga nagkita iti pangisuksukatam. Kinilakay mo. Ay basta, saan apod no dayta, kumare? Hoy, nagbuntog ka alignment. Ha? Manang Berta. Si Kamad Gayam. Ada ka di pa'y saan yun, ay simpa? Manumatan nga aldaw ngawan kuryente. Ammom ka di dayta, ha? Pasensya ka kuman, Manang Berta. Ado pa'y ngamin di simsimpami. Kanamo tayo mat anapig sa tilimabas sa bagyo. Kat, anya kumaita? Trabaho yu dayta. Iso anas ka napaspasan nyo kumamat. Aywan gayam, nakitam ka di ti post ko iti Facebook? Ha? Aywan manang. Nakita nga rod. Kat, anya ti makunam. Pudnumat dagiti impost ko, saan ka di? Nagbubuntog kayo kunakmanan. Manang Berta. Pasensya kay kuman. Sapay ko mata maawatan nyo, mate. Tapno iba kakada kayo. Saan na makatultulong dagiti agkakadakas nga impopos yu iti Facebook? Anya sana makatulong? Kat pudnumat Darasan nyo nga isimpa dagiti nasken nga isimpayo. Tamasapol konti kuryente. Pasensya talaga, manang. Ar-aramidon mi mati amin nakabaglan mi kahit. Takdaram day tanga ibagbagam. Tano saan? Ipatulpo kayo. Salbag kayo kitde. Kumare. Kasla problemado ka man, Anya kay manan tinaban mo imbagaan ka dagiti lineman. Ay katnapan ko manan pinagsasawan ida Nakabumbuntog da nga gargaraw. Saan ka kumamada kasta, kumare? Kasi madagiti lineman nga agdrab-drabaho. Tapno agsublilain ti kuryente tayo. Kasanumat nga min. Manon nga aldaw. Sakit nagbubuntog da. Umabutan ang makalawas adyak maawagan ni... Ni kabit mo, kasta ka di? Ay, amina mo, kumare. Ay, si kakit dimat kumare. Nakapigpig sa day tangiwat mo. Saan ka kumamot basta mamat? Pati ka dagiti chismis amang mangeg mo. Chismis? Kano amin na tao dito lugar tayo, Kat amo da nga adda kabit mo. Kan may sa.
Nakita ko man na nagitip post mo iti Facebook. Grabe ka man. Pagsasawa man talaga nagiti line man. Saan na bali tapod no matibagbagak? Nalabas kan. Di ka lamasyan ka nagiti line man na pagsasawam. Anya? May sapay. Dahil tatibaragan ka. Awan lang nga rin may tultulong mo. Ngam nagatumay lang nga sat-sat mo. Salbag ka. Abi kasta ti kulay na pingping mo, Berta. Tinungpanak ti awanan bay na bakla. Anya? Abi tinungpa na ka. Anya tinaramid mo. Inong tanak gapo ka dagiti post ko iti Facebook. Nakuna na nga awan ka no ti may tultulong ko sumanauak. Imbagak mo't ngamin gan ka bakit? Sana kumkumpurmiting kay popos iti Facebook. Gumawa mo tidingdang kam. Kasanumat ngamin. Nabaybayagan dahi ito brown out. On and off ti cellphone ko. Numalpasak nga agpost ko't idepagmanan. Ay, anya lakit din. Amo, Berta, husto tinarami daya baklang ka. Mas makatulong ka no agulimag ken urayim latan nga agad da ti kurinte. Awanin ta dope angem. Ngem ka angem. Amirisem kida na imbag timbagak ken timakagabaw no apay at tinungpana ka. Makabannog ka talaga tiyag trabaho. Ado pa'y tinaskan nga isimpa. Awan nga ron. Kabayatan nga da, tayo dito yung marigrigatan ka mabamban no gamang isimsim pa. Adamot dagiti tawa sana makauawat. Kaya't dakit may subli ada, gusti kuryente. No maminsan, makabwisit dan. Nakadkadlawan na bambannog kayo Uwan nga rod po rin. Makabannog ka talaga. Adoy ti imat ko merienda para kada kayo. Ay na, agyaman kami unay puring. Awan anyaman na. Amok na bambannog kayo. Iso anang isaganak iti merienda para kada kayo. Ay kasta ako ma. Imbis nga da ka dita amas asar nga awan kuryente, agaramit ka lang iti merienda dagiti lineman. Nakatulong ka pa Wan mo't Maala, agmerienda kayo nga rodan. Ay naimbag ka pa'y poreng. Naramid mo tinangipan iti merienda dagiti lineman. Ay wan na. Itay pa'y ngamin atan tanawak iti tawa mi. Amok na bannog da. Iso anang ipanak iti pancake kun kape. Ay uwan iso ka pa'y atulong mo mo't kadakwada. Iso mo lang awan kuryente. Kat awan maararamid. Nagluto aklatan iti meriendada. Ay kasayaatan day ta. Imbis nga da ka dita nga agung-ungat gapo iti kaawan ti kuryente. Tumulong ka pa'y kidi Saan akas kini Berta? Akas la ipatay nan ti kaawan ti kuryente? Dahil mat, parikot na unay ti kuryente. Saan nala maawagan ti kabit na, iso akas jay. Kasta unay arurod na kadagiti linemen, anya laki din. Berta, pudno ka day at tinungpa na ka ni bakla. Ay, wala na. Nagsakit mo't at itong pana. Awan mo't tidakas nga raramidag. Anya nga awan mo't nga ibagbagam. Apay, dagiti post mo iti Facebook may papan iti kaawan ti kuryente. Apag sasawampay dagiti lineman. Saan adakas day jay? Kasanumat nga minana. Manumatan nga aldaw. Jak maawagan ti... Tay? Te kabit mo kunam kidi Ni, da kayo matkit di nana. Tangiwat yuman. Chismosa kayo matamaysa. Ay, sorry Berta, saan ka kadi ang mabaeng? Amin a tao dito'y lugar tayo kat amuda ti aramid mo. Anya kumaita.
tinapatag kanyak kat naragsakak. Kat kasanaw ti asawam. Basta, makaamumata na. Basta siya, kayat kun amay subli ti kuryente. Kayat kun nga awagan ti... Ay, nagadoka nga. Ay, Berta, agbalbaliw kan. Ada ka diti asawa, Manong? Awan mo ni Berta. Api ka di. Singre ko maiti utang na kanyak. Naku na itay, mapan ka namang sapul iti at the generator na. Mapan siguro makicharge Anya? Ay na, talaga sana makaan-anos na dya Berta iti brown out. Sana nga may namawagan ti lalaki na. Ha? Anya tibagbagam? Anya lalaki? Ay ko Ay awan day kay Manong Timyong. Ang ako laang. Ibagam tipod no. Anya lalaki. Mala. Alaman langan. Tapno amuam. Nabayagan nga dalalaki ni Berta. Iso akas la nasilian ti ubet na ita asaan na makatal na. Ta saan na kami na maawagan. Gapo iti kawan ti kuryente. Anya? Wan, puno ti pagbagag. Ure asino dito ayan tayo ti pagdamagam. Ket amuda ko nagtumad. Amin na tao dito ayan tayo ket amuda tayo ta. Nasaya at nagawid kasi ka, Berta. Nay, apay akasta tilangam timyong. Kan apay nga agong ungot ka. At dapay laganas mo nga agdamag. Ha? Alaam amin akawas mo ta pumanawan. Ammo kunti amin maipapan iti lalaking Berta. Iso asaan kan ang makapaglibak pa'y. Lakay, anya ka din dagita nga ibagbagam. Awanan ti ado pa sa osaro. Tikunak, alaam amin akawis mo ta pumanokan. Makidan na ka ni ti lalaking no iso. Anya? Isumot lagaya makasta unay arurod mo. Gapula ang iti panag-brown out na. Gaputa saan mo ang makontak ti lalakim. Kasta ka din. Lakay, sana pudno dayta. Pangaasim ta saan ka kumamata basta mamatpati iti anyaman nga ibagbagat iti tattao. Pangasim ta pumanaw kan. Diyak kaya't amakita ti panagrupropam. Panaw! Aw, apay dagita kawas nga imat mau Berta. Nana. Nay, hapay, anyat mapaspasamak kan ka. Pinagtalaw nak ngaminan ni Tim yung ijabalay mi, nana. Anya! Wanana, pudno ti pagbagak. No asino nga tangamin ti awanan bayan na napanangidandanon ken kwa na iti anya ladita. Ha? Anya ti kayat mo asawain. Naman ngaminan nila kay ko ti maipapan kada kami iti boyfriend ko ijay ili. Ay na, kas na ya pungtot na kanyak. Iso pinagtalaw na kun Ay na, daytan Apay, ada nga minayam, palimad asaan amaamuan. Kas kalanay yanak idikalman. Nana, jak amoy tano sa dino ti papanak. Amom ti agaramin iti saan anasayaat, ngam saan mukit din nga amaw no anya ti aramidam ita. Ay dang nga, anya lakit din. Anya ita Berta. Gapoy ti brown out, na mo nilagay mo ti aramid mo. Anya? Gapoy ti brown out. Naamuan namin di tattao nga iso nga umanungit ka. Gapula ang dasaan mo ang makontak ti lalakim. Salwag ka. Ti ko namkit di. Sikat tinangidanon kanila kay ko. Iso akas taunay apungtot na kanyak.
Awanan kay tibain. Yes, of course. Aminak. Juan. That's true. Siya ang tinangidanon kan kuana. Kaya't ko amaamuan na, tapno ikanagay di pagnagmam. Gapukan ka. Pinagtalaw nak nila kay ko di na oras. Papanak nga ro dita. Ne, ay kat mapan mo danunan at ilalakim. Ang mga no the generator na. Saan ka ngagparikot iti kuryente? Ina, makapangariyat ka, bakla. Awan pa'y nasayat, anaramidang. Oh, I don't care. Wala akong pake. Ha? Tinapatag. Kat naibaga kinila kay mo, ti aramid mo. Aday ta, gapo iti kauungot mo, iti kaawan ti kuryente, na amuan lang aron nilakay mo ti aramid mo. Wan nga rod, Mari. Oh, anya nga ita, inaklon mo matlaangan nga daramid mo. Parikot ko ita no sa dino ti papanak, Mari. Anya? Kasta unay nga minapungtot nila kay ko kanyak. Ay, kat aramid mo day tayo sa arumbang lang among ti aramidam. Agar aramid kan tumat. Ay, una yan ti kastuyaya. Agawid ka kit dita kasaritam nila kay mo. Di mo kunaan amapan ka iti ang ti lalakim. Awan mo't la generator na dayjay. Sakit lang ti ulo ti ipainakan ka. Anyan laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Bes, kaya't mo asawan, nag-order ka niti ukay nga ilakom. Wan kumare, naimbag lang nga ilakok dito ayan tayo. Kan, i-online ko matan Ay, katuwan mayat na ita. Ayun gayam, anya tinorder mo, bagka di wan hudis. Bagpailaan kumare. Intol adan to manen kwarta. Sakto manen agorder iti hoodies ken sapatos. Ay, gusto lang nga pagtinalam, tagkitak to mamut iti para kanya. Manong iti may Isabel, kumare. Makapasin na iti presyo na kumare. Class A nga minti in order ko. So anangina talaga. 22K ti may Isabel. Oh my gosh! Naginamutin kumare. Kun kumare. Inkedemak takayat ko talaga ti mangrugi ti negosyo. Nangina tinanggatang ko. So medyo may kamahalan na ilakok mat Ay, katuwan ako mare, tapno adamit ati ganansyam. I-live mo to pa iti Facebook, tapno adu ti gumatang kumare. Ne, apay nga ading. Linukatan mo dun na itakakaiso ng alkansyam. Wan manong, linukatakon Kat manungay. Hay kat adamot na ornong ko at 3-5, manong. Igatan ko man iti bag-ala ko ni bakla. Apay, at nabagala ko na ya. Adda manong, nagpipintas nila ako na sika. Naggapo iti bel ng nagpipintas. Iso gumatang ako oray may salaang manong. Anya. Tato damamit ususarek no kasi arumwarak. Wino adapasken apapanak. Apay, mano ayaw ti presyo dagiti lako na abag. Ay namanong, nangina sika. Tanangina mo tinanggatang na iti bel. Agit ala. Gumatang ka. Tapno awan makun ko na mading. Ay nawin manong, gumatang ka talaga. Uray anya pa iti bagbagam. Kunamotlan, agtultuloy ti lako na tiawanan pa eh. Nay, masay, ada ka di parikot mo. Agsasao ka magagmay-may sa. Day man na bakla. Kundi lako iti bags. Kunamotlan no nagpipintas ti lako na. Aniya, no kasano ti kinaalas na abakla, iso mo ti kinaalas dagiti lako na. Ay, unay daytan na pa nagsasaom maseng. Pudno mo ti bagbagak na na. Ay, kunak tumot. Apay, nakita maya dagiti lako na ta ibagamon na nagaalas.
Kakakita ka di dagiti post na iti Facebook. Imbes a katawaan kanuyaw, mapan ka gini gumatang iti lako na, hapaw. Makagatak iti bag ko a brand new, nana. Saan kat nga ukay? Aniya, mala, innakon. Ibagayo kan kuha na nung makita yun, nana. Nagalas dagiti lako na, ibagayo ngayong bagak. Ay na, nasaya tayo may ka kumare. At the good news ko ken ka. Ha? Anya day ta kumare? Ada na pinta sa bag nga ited ko ken ka. Saan ko lang pabayadan? Apaw, nagsaya atin ngayon kasta kumare. Lino katakpay mo ti alkansyak, tako na nga isutigatang ko iti bagking ka. Saan nen, mare? Ited ko lang ken kan. Ngam saan ka nga tamalugi, no bilang laang bes? Saan ko, mare? Among ka di? Idilino katak, ti Bale ginatang ko. Kinaot ko amin na bulsa ti bagalinaon ti Bale. Ay na, at dadala sa nakakabil. Nagatumari eh. No, isukat ko din chay. At dami siguro na surok a 10,000 iti Philippine peso. What? Wan ko, mare. Kan malaksi di ti dollars at the gold a kwenta sa nakita. Ay na, nagswerte ka mo tin kumare. Wan nga rod, mare. Iso nga amo kadakkel ti maganan siya kiti Bale ginatang ko. Ay na, nasayaat nga rin no kasta, abes. Kita na, iruan mo nga rin ti bagay, tid mo kanyak. Tagitaag no may bagay mo't la kanyak. Ala, wan ko mare. Agtugaw ka dito eh. Tamang isagana at biti ti kapeta. Irwar ko ti bag intol madandama. Oy, Bet, nangalaam ngay mo titiday tabag. Kwa, impadawat ni bakla kanyak. Ni, naimbag man da impadawat na lakan ka. Saan na pinabayadan? Ay katwin impadawat na laangan kanyak, tadang aming gold a kwintas ang nakaod na iti bulsa dagiti bag. Kitamom ka di kumare, saan la aday ta? At dapay atin naalan na adolyar iti bag. What? Wan! Iso ano kaya't mumod nga da free a bag mo, mapan kamot ija ayan ni bakla. Anyat amom no nabimbindas pa ititid na king ka, ngam itiintid na kanyak. Jakla pagtatakunan? Ha? Makagatak iti brand nyo a bag. Asaan anaga po iti okay? Maawatam? Anyan lakit din. What? Awan man bibiyang ko na. Uran nga pa iti pagpagaday di amasing iti liklikod ak. Katuan, bayam kadilat tanoan niya dagiti bagbagana. Basta siya, awan ti amo kadagas nga nararamid ko ken kwa na. No, awan na ti panaglakla ko kiti bags. Anya ko ma, whatever ako na. Amomatan ni Maseng, amin ang makita na kat ikan na iti dakas aka ipapanan. Nakatukat nga ibagbagana. May salaan ti kahit asawan day tanana. Apal na laang kit di Ay, podno day ta, naku namon, apal na laang, iso nga daw ti masasao na itiliklik ko ram. Gambay am lata, ituloy mo lata gumatang iti bales nga ilakaw. Bareng adunto pa iti dollars ang maalam iti bag, swertem day ta. Ay, wala na. Sapay la kumarod ta kasta. Nay, itay ka pa palpaliwan na Maseng. Itay ka pa nakamulang lang Ay. Sinay ka pa, sinay. Apay, ada ka di parikot mo ya. Awan parikot ko. Adala pampanunutak nga ramidak kuma. Anya day tangay. Kahit ibagam nga minatap na mukmay. Pampanunutak nga ilakay. Anya nga tanong gumatak matitibag nga ilako. Anya? Bag nga ibagbagam may. Wan lakay, kas itilako ni bakla ngay. Anya? Apay, tuladam tilaklako day bakla. Kahit kunak man no kuna masana na saya day negosyo. Kun kunakla dadya ah. Ngam idinaamwak nga do kano ti dollars anala na iti bulsa dagiti bakain. Kasla kahit kumutan. Saan la kano a dollars tinaala nakat at dapay kano ti gold a kwintas. Anyat amuta ngay lakay no iso mati pagbaliwan ti biyagta. Ha? Wan kunamon ah.
Inton bigat, inakman withdraw ti kakaiso ng urnong ta iti bangko. Ta isuman mo ti igatang ko iti bill. Sana bale, ta into no, adon to mati maala ta dollars kan gold a kwintas. Isublik to matlaang, ang mga no ag times 5 bay. Nya lakit di. Nay, nagsapa ka matan maseng, papanam ngay. Inakijay na. Inak man, i-withdraw ti savings mi kinilakay ko. Apaw, naimbag kayo pa itada savings yaw. Katuan anana, nga manulaang mat day. Igatang ko man mat itibel, aglakwak man mat itibag nana. Ha? Ani kas iti ilaklako ni bakla ti ibagbagam? Kasta ka day? Katuan. Nay, nakaskas daaw man maseng. Kat katawa am ti bags alako na. Gam ita aglako kamat. Awan mat dakas na nana. Sa bagay mat kit di talaga nga awan dakas na. Isuna laang ta saan mo kumamot nga inuy-uyaw kan kinat katawaan ide. Naamwak ngamin nga alo ti dollars kan gold a kwintas anaalaala na iti bail. Isu na panunot kumot at aglako nana. Kasta. Ay katuan malaing ka nga rudan. Siya masing. Wan nga raw, aguyaw ngam agtulad mo't nga raw. Awan kit di at isa pala mang panunot na negosyo. Iso nga idinaamuan ng adagol a kwentas ken dollars an alala kiti banks kahit namatan ti aglako kuno. Anya lagi din. Katbay at aglako mo't, dipindilat tamot akadag iti tataw no asino ti kayat da paggatangan. Sa bagay mo't kit di Oray sakit mas daawak mat ngam binaybay aklatan Wala na. Uy, bayan tayo latan. Sapay la ko mga ron. Tamaila ko na dagiti bags. Ala ko na. Nagmayat laki din nga kataway ti sangwanan na dadya babae, bes. Mare. Bayan tayo latan. Kumanatawa, idinaamuan na ngaglako ka itibag. Ngamita, tinulad na mga rutilako. Tawanan bain ang masing-sing-sing. Bayan tangagla ko lata kumare. Kasi tinako na ni Antimona. At dalat ta kadag iti tao no sino ti kaya da pagkatangan. Sa bagay mo't kidi, bes. Umay ka man kidi, di balay. No awan aramidam dito balay yo. Ha? Tapay aya. At da kasangsang patabel ko. Duwata man nga ag-live. Ay, katwa na, hindi talaga ayam. Ay, nahagyaman na, kumare. Sana bale, tadatangtan mo. Kaya karunan na. At dapat free ang bag mo. Ay, lakit din. Kayat mo asawan, mapan mo motan alaon ti in-order mo bags nga lakom maseng. Wana na. Ada ka nun ijay ili, sigun iti nagurdurak kat. Ay, kasta ka day. Katwa na. Oh, apay akas na saan kayo ang maragsakan iti panaglakok mo iti bags na na? Ha? Anya saan ang maragsakan nga ibagbagamot? Nagtamnay mga min ti panagsungsong batyaw. Apay, ti kayat yaw, ni baklalaang ti aglakaw? Anya? Saan lang mo't nga iso ti adakwarta na? Nyalaki din. Hala, inikam na, nitidakas aka ipapanan, ultimo pa ng sungbat ko kan ka, salbag. Katpod no mga minana. Ala, labsan kayo pa'y tain nakon. Umay kayo to jibalay. Tagpili kayo to matitigatangan nyo abag. Mala, wo, ninkan. Nene, nalukatak amin ang abag ng pulos mo't nga awan tinaalak a dollars. Wano gold a kwintas. Anya? Talaga naman paklan nga ulbod day abakla. Ha? Tay supay tinakabasol king ka. Tayo sumad nga may tinapanay bagbagay tita tao. Nga da ka no kwintas kan dollars anarala na iti bag. Kunkunanan sa laang mat. Ti awanan bain na nagalas a bakla. Da amuking ka masing.
Ura imbaga na nga da gold a kwintas kas kada dollars anal-ala na itibag. Saan na mga imbaga king ka atuladan mo tinegosyo na. Sana ya? Anya? Sa ita, si kapay ti daganas na makaungot king kwa na. Ay basta, ulbod da dya bakla. Salot na nga sa lipunan, sinungaling pa. Ay, pagtalaw ka man langin dito isang wanak masing. Maasara ka talaga king ka. Ang mga no ipakan ko amin day tabag king ka, nay, salbag ka. Padaanak man da dya bakla dito'y nana. Ha? Tapay ni bakla. Ada ka daitad mo kan kwa na. Nya kumangay mo daitad ko kan kwa naman. Pagsasawak kidya ti awanan bay na bakla. Aniya, namumpaklan nga ulbod ti awanan bain. Ay mabait lang. Anyat kayat mo asawan. Tapno mo yun nana. Amin anilaon ti bail a ginatang ko linukhatak amin. Kinaot ko amin a bulsa na, ngampulos mat nga awan nakitak a dollars, wano uri gold man la kwintas. Kat, anya kumaita, basol da ya bakla, ulbod a talaga. Kung kunanan sa laang mat nga, do tinaala na a dollars kun gold a kwintas itibag ala ko na. Si kakit di mat. Kasano kumamot nga ulbod kun nakitak mo tagiti gold a kwintas a naala na. Kastamot tanti dollars a napan na insukat itibang ko. Ha? O naikan maseng, tila ipagpabason mo iti sa bali at tao. Talaga adyak maawatan ti ugalim. Mala, urayim ni bakla lumabas, ta iso ti pangibagaam, no niya ti makunanakan ka. Yan lakit din. Awanan kay tibain, salbag ka. Mabait lang. Pagsawan na kumapay mo Oray saan ka nagsaupay? Si kapay at talaga tandaganas na may ibaga kanya asyak ti ulbod. Kwa? Apay, imbaga kayakin ka tuladin ti negosyo. Inalukoy ka kada gumatang matitibag. Saan man? Ha? Sa ita, siyak pa'y tinakabasol. Basol ko nga rod, no apay nga awan na alam iti bulsa dagiti bagadalas, wano gold a kwentas, ha? Pasensya ka kuman, kumari. Pasensya, kumari. Salbag ka. Iso sigurong awan pulos na alam iti bulsa dagiti bag, kaputa nagalas ngamin ti ugalim. Saan nakakasken ka, iso asiguro, mararanak dagiti bag nga da maala ka blessings. Naatap ti blessings ken ka, gapu iti ugalim, kas di lang dahin ta. Anya? Isosan at ilay pagpabasol mo kanya ka. Maminsan pa talaga si Kamasing, ha? Amangan nung masiglot ka kung naktumat. Siglutan ka akaslanwang, anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.